اونو شغل بگیم سگ بگیم چیزی که بگیم با فیلم خطا نمیکنیم. شخصانی هستن که اونو رو پرو شده قدرتی گابزنی ندارن که بعد نمو سخنای قبیر همش نیم بزیق میشیم که این قدر به پول به یگون چیزای یگون کس پول طلب نمیکنیم. مقصد که خیلی میشوه خیلی اونو را نه مرد گفته میشود نه نو مرد دیگه نمیدونم چی بگیم. رسخود دوره ما یگون سون وقتی طلب میکنی در آمه نویسه که ای تو به انصافی، تو میگوی که ما به سوم خدمت میکنیم، تی ای خیلی حوزی سوم گفته سای برای رکلام آخی میگه خیاطش میاد تلفن رو میگیره میشکنه و چند بروشی دیگه تلفن رو میپرتویا اقراتو میشوه. خیلی اونو را شرط نیست که ما در ویدیو بمونیم. بعضی همون قصابو زنگ میزنن که چیکار ایت میکنی بسش که بعد تک درک میکنیم که چی با آخی چی با بس کنم با خود چیزی الان رسیده. میگه فلان خونه رفتیم یا زنه که گوش نرخ که میگه که در کانال دهقان بچه نهی کامیرا و مرکز خدمترسانی زیارت شاب همه روزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. дӯстони азиз, умедвор ҳастам тавсияти хонобод ҳастен. имрӯз ҳузур дорем ҳамроҳи бародари азиз акай деҳқон бача яъне зуҳурбек. ин шахса бисёр нафаро мешиносен. барномаи гузаштаи мо дар соли 2023 буд. хостем дар соли 2024 саргузашти яксолаи акай зуҳура барои ҳар яки шумо гап занем ки то имрӯза чӣ ба даст овардана, чиҳора аз даст додан. дӯстони азиз, ҳама касае лайки комментарияро дариқ намедорем. мерем суҳбат ҳамроҳи акай зуҳурҷон. як бор дига ассалому алайкум бародари азиз. хуби тенҷи акайҷон? як салому алайкум мекунем ҳамроҳи подписчикҳо, ҳарчанд ки ҳар рӯз агар салому алайкум карда салому дуруд ба якояки бинандагони сомонаи ютуб, чи ай шумо бошад чи ай мо, ҳамашта саломи худро мерасонам. зиндаву сарбаланд бошед. акай зуҳурҷон, муаррифӣ кардани худат барои сомонаи мо ва сомонаи худи дигар шарт нест. мардум медонанд аз куҷоен, зиндагии шумо чи ай. фақат мехоҳам ки дар соли 2023 чиро ба даст овардиву чиро аз даст додӣ дар ҳаёт, зиндагӣ, рафти кору борот, чӣ пастиҳо чӣ баландиҳо буд ки тӯли як сол ҳам хирсанд будена ҳам зиқ? шукронаи худо дар соли 2023 ҳар орзуи дар дил доштем амалӣ шуд. аҷоиб буд. бе ягон камбудӣ. бе ягон камбудӣ зиндагӣ шукронаи худо беҳтарин барои мо беҳтарин сол буд. пас як воқеа, як наворе ки бисёртар ба иззати нафси мумкин баъзе шахсиятҳо расиден, як наворе буд ки бо як ғурур, бо як анаму дард, бо як алам, бо як чизе ки агар шояд ҳамун инсонҳо дар пеши худат мебуданд дар ҳамун навор ба монанди анаму шер тикаву пора мекарден. наворе ки аз таҳқиромез, аз падар, аз модари та ақорат кардан. ки ба нафси шумо расид ки ин қадар ақоратҳоро кард, ин қадар суханои бада гап задан? акбар раимҷон, фикр мекунам ӯ чизо ҳамаи мода аст. касе ки дар ҳамон сомонаҳои иҷтимоӣ кор ва фаъолият дорад, комментариҳои баъд ҳамада аст. اونو شغل بگیم سگ بگیم چیزی که بگیم با فیلم خطا نمیکنیم. شخصانی هستن که اونو رو پرو شده قدرتی گابزنی ندارند. اونو کسانی هستن که انمو پاسی اکران کامنتاری های می نویسند، حتی اندیشه نمیکنند. همو نواری که ما می پرتویم در یوتیوب نوار تا آخر تماشا نکرده همه ویدیو سر می شود می نویسه گپشپ. تا حاضر شخص روپرو نشده قدیما که بگه که تو فلان جوش خطا کرده، ای بچه تو چی بایی خیلی کردی یا که حقارت کنه. اونا کسی هستن که فقط همو کامنتاری ها. ما 100% گارانتی میتونم که همو آدم اگر با موقعی روپرو شوه با دایده سلام میکنه و با مینداری میکنه.
اونورا نه مرد گفته می شود نه نامرد، دیگه نمیدونم چی بگیم. بعد خیلی بگزلگی هم نمی شود، از حدی بد گذراندگی بود. کوسه لب لبریز شد، کوسه صبر. فکر میکنم شخص انسانی که بیشتر خلق و خدمت میکنه او دا وزوین تره، به نهایت قینه. برای چی که خود شما هم میدونید که کانال ما چیه، ما کوشش میکنیم که خدمت کنیم. حاضر دو برادر یک جا کار میکنن، ایش سیریش نمیدونه. بله. ما هر چیزی که در این سوهای خودمون چی سیر اسراری هسته، هر چیزی نوی که پیدا میکنیم ما کوشش میکنیم اول خودمون تجربه میکنیم، میآموزیم، ضرر داره فایده داره، بعد مردم در گپ میزنیم. همه هر یک ویدیویی که من میکنم برای آدم شورناک و میفهمیدگی یک منفعت داره. بله. چی بزرگ باشد، چی ویدیوی خونه باشد، هر کدامش خیلی بعد نمو سخنهای قبیر هم میشنیم بازیق میشیم که این قدر به پول به یگان چیزای یگان کس پول طلب نمیکنیم، مقصد که خیلی میشوه. خیلی مرم عذر میخوام نزدیانم پادپیسچکو، نزدیانم بینندگانی که همون نوار دیدن، از همش عذر میخوایم. خیلی ما یگان گپ قبیر هم گفتگی نیستیم، کم ترک هر چیزی که در دل بود همون گپ زدیم. اکای زورجان، وقتی که یک نوار یک شخص یک ملت بیگانه را از اون جمله به یک دیگرش وقتی که نوار میکنه در حال مردم مینویسن که شما بیگانه پرستین، شما فلان و بهمدانین. وقتی که داخل وطن از انمون محصولات، انمون نفران، انمون شخصیت هایی که نیاز به دستگیری دارن محصولات های را میبرن، همون چیزا را توصیه میتن، الکی باز دری هم دستگیری نمیکنن، باز انمون گپ ها با انمون سخن های بد انمون چیزها. خیلی بسیار مراجعت ها می شود که چی با شخصانی بیگانه، مخصوص دولت همسایه ازبکستان، هر یک چیزی که می سازن در رکلام میکنن که دیگرها یاد بگیرن. ما دا همه چیزا نیستن. مردم ما چخیلی که گفتیم سیر اسرار به نهایت پنهان میگردن. بعد میخوان که به پول خدمت کنیم مردم دا، ما کمک کنیم. اکثریتش زنگ میزنن یک تجهیزات داره یا یک چیزی داره که با مردم باید پیشنهاد کنه، رکلام طلب میکنه. خیلی راهکی رو این سوس رسخود داره، ما یگان سون وقتی طلب میکنی در آمه نویسه که ای تو به انصافی، تو میگوی که ما به سوم خدمت میکنیم، تی ای خیلی حوزی سوم گفته سای برای رکلام. اوخی میگم ای برادر، رکلام های تو با منفعت خطا، تو اشیای خطا در فروش برآورده است. تو اگر همون چیزت به پول برای خلق باشه پجال است. اگر 10 رکلام 100 رکلام ما به پول میکنیم، تو با منفعت خودت استفاده برده است. ما باید که بخت خدمت کنم. خلق پریچوم اینجا مردم با نمیدونم ایسوب عقل ایسوب شورناکی چیه، همین وقتی که ما میگم که ما خدمت میکنم فکر میکنه که همه همو دا باید خدمتی ما برسه. خیلی ما هم زندگی داریم و خیلی رحیم جان اینجا شخصی خودت باید بفهمی. گپ چپ خودت که در همه سوهای خیلی هر چندی که خدمت کردی همون قدر گپ میشنوی، همون قدر درد میکنه. برای همین اکای ظهور جان شاید که ما 200 یا 400 500 هزار پادپیسچی داشته باشیم، اگر از بین انموها 300 هزار 100 هزار 10 کس اگر ما را خوب قبول کنن، ما برای هم 10 کس چیکار میکنیم؟ نوار کرده پرتافتن میگیریم، مثال زندگی ما پیش بردن میگیریم. چون که این چرخ گردش زندگی ما ایروی چیه؟ از همین یوتیوب ای رکلام ای. ما ای رکلام ما پول نگیریم، یک مغازه را بریم به پول سیونکه کنیم، چیکار میکنیم اکا؟ چی با نمیکنه که اون مغازه چی همون مالدار برای یک از دیگه فایرود کنه بگه که بیا مرا رکلام کنی سیونکه کنه. به پول ما این حوز باز میگم که به پول میکنیم چیزی باشه رکلام میکنیم، نه که با منفعت یک کس نباشه. دوخی چیزی که دور خلق دا تقسیم میکنه به سوم یک ایده داره یک چی پجال است. ما به پول رکلام ما باوری دارم که برای خیلی هیچ کس خط زنگ نمیزنه، نمیگه بیا نمیگه هر کس با منفعت خودش. انمی 3 سال 4 سال تماشا کرده یا لایک مونده نمونده واتساپ دا مینویسه، جوابش ندادی یک ساعت پس گلاسوی میکنه که ای تو فلان خطا گرفته یا تی خلکای تو خل کردی. برادران عزیز خیلی ما رو هم بفهمین زندگی برای هممون قینه، با ماده فکر میکنم قینتره.
мо ғайри оилаи худмон ҳар як навор мекунем, ҳар як рӯзе ки мехезем аввал дар фикри шумоем ки имрӯз чӣ кор кунем. ҳозир ҳамаи шуморо мо ҳам ранги нами оилаи худмон қабул кардагем. чӣ хеле ки дар зиндагӣ эҳтиёт карда қадам мемонем ки дар ҳаёт хато нашавад дар зиндагӣ. ҳанами ютуб дам ҳар як қадами задагӣ мо эҳтиёт карда. бале ака зурҷон саломат бошен. ин ҳам ба чӣ хотир ба дӯстони азиз ки шояд ки хатоги аз тарафи мо ё аз тарафи шумо шудагӣ боша, мешава ҳолатое ки инсон намедонад чӣ кор кардесай, чӣ гуфтесай. оиди коре ки шумо мекунед акай Зуҳур, масъалаи говфурӯшиву говбизнесу бозор ба бозор гаштани шумо, мехоҳам ки роҷеъ ба анами ягон суол тиём. то ҳамин қадар солҳое ки шумо ҳамин корра сар кардагин, то ҳол кардесен, ягон ҳолати ҷидагие ки қатъи ягон кас аз ҳисоби подписчик ҷанг кардаги боше ё аз ҳисоби хариду фурӯш ягон разбор, ягон нофаҳмӣ байни шумо мақсад сахт шидаги боша? ако ин ҳолатҳо бениҳоят зиёд рух додагия. ба чӣ хотир ки раимҷон мардами мо ба ҳамин чиз тайёр набуданд. вақте мо худам танҳо будам, бозоро мегаштам, аввалин коре ки сар кардем мо амина мо кардем дар бозоро камера кардан. хаятш мияд телефонро мегира мешиканава, чанд боро шидагия телефонро мепартояд, ақоратҳо мешава. хай унора шарт нест ки мо дар видео бимонем, мебарем бера мекунем. то ҳозирам ҳастанд таҳдидо мешавад. мешавад фалонча ма дар фалон бозор будум, ту мара камера карда айн ҷамаро удалид ки фалон кан удалид ки бисёр ай то ҳозирам ин гапҳо мешавад. мо инора диққат наметем. бисёр азобора мо пас сар кардагем. хай имрӯз хушбахтона хела бисёр шидагия. дар ҳар як ноҳия фикр мекунам 3-4 та блогерое ҳастанд ки камера мекунанд, бозорро мепартоянд. и мардум да бениҳоят фоидаи калон дорад. фоидаи калон ба анамо деҳқон. ҳозир баъзе анамо қасобо занг мезананд ки чӣ корай ту мекунӣ, басш ку. баъд так дарак мекунем ки чӣ ба охир чӣ ба бас кунам, ба худо чӣ залар расида. мега фалон хона рафтем, я занака говша нарх кем, мега ки дар канали деҳқонбача наи камерава. аллакай занакое ки ба молу гов сар кор доранд тамошо мекунанд, ҳаррӯза нарх навора мебинанд. ин фикр мекунам хуба. аз он сабабе ки мисол шавҳарушон нестанд, ҳама вазминои зиндагӣ бардошт. дар таҷрибаи ҳамин 2-3 солае ки кор мекунем, баъзе занҳое ҳастанд дидем ки аз мардо дида қавитаранд, устуворанд зиндагида, аз пай нами ризқу рӯзӣ луқмаи ҳалоланд, кор мекунанд. акай Зурҷон, бозор барои шумо чӣ ҷиҳати хубӣ овардага, чӣ ҷиҳати бадӣ? дар бозор чӣ тавсия наметем ба он нафароне ки шояд ки дар оянда мехоҳанд ки анами ҷодаи шуморо мақсад ба монанди блогернева ҳамчун касби шумо анами говбизнесу говпарварива ҳамин чизҳоро пеша мекунанд. шумо дар бозор аз ҳама сирри байни савдогаро, байни фурӯшанда, байни харидор дар чие метавонед ки як сирра ошкоро гап занед? беморхона бурдем, комада 4 рӯз 5 рӯз хел комада мондагӣ, баъдан аз дунё гузаштам.